sexy and I know it. Man, ya situasi haji bisa araya kene eueuh. Kaleme anu udud make bius us aya tinggal beraksi we bius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Busara mereka salah. Ya, ke masjid. Mereka depan. Oh, masjid apa ngkar muter? Kapan Tadi ya emang warung. Warung atuh grosir ieu mah. Manawi teh kali dia. Ieu mah imam mana? Geus masjid imam. Biasa tapi ngiring anak di bumi. Biasa. Buat macam-macam diranda. Ya. Aman. Pak teh ieu. Aya sepna ieu. Kopina. Alah kalau santesan saek gitu. Turun nuhunnya. Ya, sok hati-hatinya. Ada ieu, Pak. Mun kalebet tuh. Omatnya macam-macam. Motor aya opat di begung TV 2 lumayan. Kiku kudu bilang kudu di ieu ieu mas kiku. Bejara kiku keur kieu mah. Mas Andi. Masa tuha, ya mau digolongan iki teh semua naon. Aya motor opat bawain TV 2 siap. Itu mah dan sangkaloler. Siap. Siap. Alah, naon muka udu dian. Boga kemana kemarin dia suka jual. Saha lu? Naon? Nah, itu handi dan mau. Aing teh. Buat Siap. menyiranda kemewahan itu. Bisa umroh. Selamat alamat. Alhamdulillah.
Ayo Hasib, mau ke presiden murah. Udah lah, ini udah benar sehat. Lagi kebelut, motor ganting, buka motor, pakai boga di imam motor mah. Dan saya sampai kemarin aja saya mau makan sortek. Anak buah rajin. Damang, alhamdulillah. Kumaha aman ini aman. Balik, Balik ka dieu alhamdulillah. Wah, aman ini aman. Alhamdulillah aman. Apa Ji lengkap teh nyalira? Anak buah. Yang mana? Tah. Udah, Ji. Mun, Ci. Kuat asup ka dieu. Mohon. Sok mah euy heula dipayun euy. Oh, iya mah bener nu budak nu alit. Nya. Nu jawab maling lanjut maling lanjut. Naon? Paling sosodok. Ambil dinya ya nong. Mang Haji, dilebat Ji. Mon ya. Kali lagi nu versi putut teh lajeng banget. Tah, kita cari Ji. Bae sarua jeung banget. Ganteng kieu atuh. Jang, ka dieu naik. Aing naik anak. Iya, ya harap tah di dieu. Juga di dinya. Aduh. Nah, budak teh sopan pisan kalau teh. Tah, kitu. Kang Haji teh bade ka dieu teh bade nyala kunci motor. Aya kunci motorna. Oh, kunci motor. Nuhun. Di jero. Mana tuh? Kang Haji, kang kana heula, da kuabi disimpen di jero nya. Kampung halaman dah tidur lu. Ye. Mana jauh mana mau gorong. Harupeun maaf nih. Aing teh haji teh. Sopan ngosan. Bener Haji. Tadi nama taksia taksia ini dari jero. Moho Haji. Jero. Mana motorna? Anjir. Motor tuh. Mana euy? Salah. Biji motor. Ini mau gua yang mau main kudu ngagantian anjir. Aing menangan tuh kudu digantian we. Yang gunungan dari tempat taman kita berikan kau dulu nggak tuh lu gantian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, saksikan terus One BG TV dan jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya. Jangan lupa juga like, comment, and share video dari kami. One BG TV. Yeay!